nagaan isiniif haa ta'u viidiyoo kana koppii liinkii riipoost godha namichi isin asirratti argitan kuni viidiyoo qullaa kan dubartoota kan 11 bira jira 11 keessaa garuu isheen biratti argamtu kuni haadha manaa isaati kan wajjiniin turan jaalalaan akkuma jaalalli jiru jibbi jira har'addaan baanii jennaan viidiyoo qullaa kan ishee waraabe kaameraa dhoksee waan qabuu fi isaan doorsisaa jira birriinaa kennitu yoo ta'e viidiyoo sana gad hin baasadhee jechuudha birriinni gaafate immoo isheen of harkaan qabdu birri sana moonaa obsii wayin immoo birri sana si kennuu hin danda'u ani jaalalaan walii wajjin turre waan ta'eef akka qaama koo qullaa gad hin baasne jettee gaafa isheen kadhattu bilookii ishee godhee qaama kee duwwaa gad hin baasa jedhee isheen immoo fana ajjeesaa wayin immoo qorichaan dhugaa jetteetudha kan jirtu jechuudha isa kanarratti yaada qabaa jechuudha warroota 10 haftan san dhagahuu ni dandeessu yoo dhageessan dhagaa yoo dhagahuu baattan immoo warri kan biraan dhagaa isiniin jira dhiirri tokko yeroo ammaa kana jaalalaa footoo hin taane biizineesii mataa isaa fi kan inni sitti siqu jechuudha isa kana egaa maangoo paappaayyaa miti nama harkaan qaqqabdee hin beektu kaameraa dhoksee gaafa inni si waraabee viidiyoo sana sitti ergee birrii amma kana kaffaltu malee kaameraa viidiyoo kana poostiin godhaa jedhee gaafa inni si doorsee ji'a ji'aan innati lafa inni ciisutti qallabdu sammuu qabdaa garuu dhuguma yaaddaa garuu natti hin fakkaatu waa yaaddu otoo sammuu qabaattee akkasiin gootu turte jechuudha inni iyyuu ittiin qaanoofne inni iyyuu itti qaanee of hin ajjeefne inni iyyuu itti qaanee jechuudha addunyaa kanarraa nan dhabama hin jenne kan kaameraa dhoksee dubartii waraabaa wajjiniin waan barbaade godhu jechuudha inni iyyuu ittiin qaanoofne qaama ittiin gara addunyaa kanaa dhufe haadhaan namni gara addunyaa kanaatti kan dhufe jechuudha namni haadha malee gara addunyaa kanaatti dhufe jira jedhee yaaduu hin jirus qaama haadha isaa gaafa viidiyoo waraabee gadi hin baasa jedhu nutti hin qaanofne atiin daganaatti qaanofteetu birrii ergitaafi yoo birrii sana birrii gaafatamte farkaa dhabde immoo kan ajjeesatta qabdaati garuu sammuu itti naa kaffalama seetee gaafan viidiyoo kana dhaabaddisii hojjedhu sumti numti sammuun kee duwwaa inni sammuun kee yeroo hundumaa looggoote nama dhaggeeffattu akkati bartuufi bara gadi baasuu dhiisee jechuudha si'a miliyeena meeqarra deebi'ee yoo gadi baasee it's not your business qaama haadha isaadha kan inni gadi baasaa jiru qaama obboleettii isaadha kan inni gadi baasaa jiru qaama intala isaa bordhashuudha kan inni gadi baasaa jiru namni inni itti gadi baasu immoo nama akka koof nama akka keeti nama kan biraa nama ija 4 qabu nama ija 5 qabu miti nama ija 2 gurra 2 qabutti gadi baasaa jechuudha warruma ro'oota sirraa yaa ooltuttidha kan inni gadi baasu otoon si ta'ee dumbulloo tokko ittiin kennu dumbulloo tokko jechuudha fajjeesuu miti mukaan birrii kuma meeqa kennuufi mitiiti dumbulloo tokko ittiin kennuu siin hin jedha hin bartaniis hin maal gaafa namni isinitti mun dhageessanis hin gadi haa baasu gadi 50 dhibba gadi haa baasuuti ittiniistu ati ara እንደበረ ዱጋ ዋቃ በለጠችኝ ሰው 277 ነች እኔ ገና 210 ነኝ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ በደንብ ከማሚ ጋር ገብቼ ልታሳፍሩኝ ነው አሬ ይደብራል በጣም ትንሽ ልዩነት ነው ያለን አባክህ ታፕታፕ አድርጉ በደንብ ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ ኧረ እባካችሁ ላይቭ የምገባበት አካውንት ነው አሁን ግን ታፕ ስክሪን ጋር ታፕታፕ እናድርግ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ ደርሰናል እንዳንሸነፍ ጋይስ ታፕ ስክሪን ማሚ ተሰማት ጋይስ ታፕ ስክሪን አትድከሚ ብዙ እንዴት ነው ኧረ 200 ምናምን ሰው ኖሮማ ቢሸነፍ ይደብረኛል እግዚአብሔር እየደረሰ ነው ታፕታፕ እናድርግ ኧረ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ ታፕታፕ ያረጋችሁ ሰሊማ ማሸነፍ አለበት እንዴ ምን ያለች ሰሊማ ተሸንፈንም አው ጋይስ በደንብ ታፕታፕ አድርጉ ታፕ ስክሪን ጋይስ እባቢያንስ ጋይስ በደንብ ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ታፕ ስክሪን በእግዚአብሔር እየደረሰ ነው ጋይስ በደንብ ቴንክ ደርሰናል ማሸነፍ አለብን ጋይስ በደንብ ጋይስ አይን ዘጠኝ አረ ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ቴንክ ዩ አረ ጋይስ yes በስላሴ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሙሉዬን ያባል ይቻላል እንዴ ጋይስ ሁላችሁ ቴንክ ዩ ግን እንደዚህ ይደረግ ማሚ ኢንዳና ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ
እንችላለን። አንበሳውን በኋላ መጨረሻ የምትለቀው በኋላ አንበሳ አሁን እንዳለ በኋላ ይሄ በአንዳ ፊት አንበሳ መቼም አይወርድም። አንድነት ቅጣት አለው እኮ ቀጣይኛው ላይ ነው ቅጣት ምንድን ነው? ምንም ችግር የለም ግን አታፋፈር እሺ። አሁን ደግሞ ይቀጣኝ አሁን ስለማሸነፍ ችግር የለውም ጋይስ። ታፋሩ ነው ጋይስ 3 ታይምስ ነው ታይምስ ነው ጋይስ። አሻውን እናሸንፍ ጋይስ ቢያንስ እንዴ 3 ታይምስ ነው ታይምስ ነው ጋይስ። ታፕ ጋይስ 99 ሰው አለ። ታፕ ብቻ እናድርግ። ኧረ ጋይስ ምንድን ነው እንልቀቅ ጋይስ 3 ታይምስ ነው ታባርኩ ጋይስ። አሁን ጊፍት መስጠት ምን በየሱስ ምን ላድርግ? ሙሌ እንዴ አባት እንኪ ሰማት ሙሌ ነው ይኛም ኧረ አይደለም ይኸው እዚህ ጋር ጊፍት የሰላምዬ ጊፍተር ነው እንዴ። ኧረ ሙሌ ምንድን ነው ሙሌ የኔ አባት ገና ከመጀመሩ ምንድን ነው ሞዴል የምትረብሽ? ይቻላል እንዴ ጋይስ? ኧረ አንድ ሰው አንድ ሙሌን የሚያስብ ቲንክ ኧረ ጋይስ ማፋፈር የሚባል ነገር ያለ ታፕታፕ ብቻ እናደርግ ጋይስ። በደንብ ታፕታፕ አድርጉሽ። አሁን እሺ እግዚአብሔርን ልጀምራለሁ። ጂሞን ልጀምር ነው በቃ ጋይስ 2 ታይምስ ነው ቦነስ ነው። እኔ ካሸነፍኩ ቅጣትን አታውቁም አይደለም አበባ 2 ታይምስ ነው ጋይስ። የሚፈልጉትን ቅጣት ነው የምቀጣት ጋይስ 2 ታይምስ 2 ታይምስ ነው ጋይስ። ኧረ ጊፍት ስጡ 2 ታይምስ ነው ጋይስ ጋይስ። አሁን ጊፍት ፈልጉ አሁን ስጡኝ በሁለት ሲምቦል ቲንክ ሰማት 2 አበባ። ኧረ ጋይስ ኧረ ጋይስ 2 አበባ ጋይስ። ሙሌ ቴንክ ዩ አባት 2 አበባ 1 አበባ ሊቶ ቴንክ ዩ ማይወሎ ያኔና 2 ታይምስ ነው ጋይስ 2 ታይምስ ነው። ኧረ ጋይስ ቴንክ ዩ ያኒናት እናመሰግናለን። 120 ሰው አለ። ታፕታፕ ብቻ እናድርግ። ኧረ ጋይስ በደንብ ታፕታፑ ቴንክ ዩ ያኒ አለ ወጥቼ ጊፍት ልስጥ 2 ታይምስ ነው ጋይስ 40 ሰከንድ ያለው ኢቨን ቴንክ ዩ ጋይስ። ታፕታፕ አድርጉሽ በደንብ ታፕታፕ አድርጉ ቢያንስ ታፕታፕ እናቴን ቅሪ በለ ብራዘር ያ እንችላለን። ዳዊት ጸደይ ፋሚሊ ነኝ ያ ሰዓቱን ያውቃል። አንድ ሰው ነው ያለው እንዴ ዝም አትበል እንጂ ወይኔ ሙሌ ቴንክ ዩ ሶ ማች በእግዚአብሔር ማሚ እንደማይወስ ከመጨረሻ እኔ ጋር መጣለች። ፊትሽ ታይቷል። ከዚህ በኋላ ታፕ ስክሪን በቃ ምናሴ ምን እየተሰማ ነው? የሚወልድ ለዚህ ነው መኖር የሰው ስም ማላምናት። ለዚህ ነው መኖር የሰው ስም ነው የምለው። ምን ይሰማኛል? እውነት ሰሚራይ ቴንክ ዩ እናት ቴንክ ዩ እናት። ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ። አረ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ። አረ እባካችሁ አሁን ቅጣት ምረጡ። ምን ይቀጣ? ምናሴ ምን ይቀጣ? ዋ እግዚአብሔርን ይጨፍር። ኦኬ ያራጥና ጨፍር። በጣም ችግሩ ምን ልስፈን? ዘፈን ክፈችልኝና ከሱ ጋር ልስፈንሽ። ዛሬ ዳንስሽ ደስታ አንቺ የሆነ ሰዓት ላይ ግጥሙ እየጠፋብኝ ነው።